Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, entah gimana itu lah. Kita kalau saya tinggal ada itu lah sekede. Iya, anjak nih. Sekede pe. Pepe gitu lah, di kopi pantu. Iya. Iya, anjo nih ya magi. Ya, apa kamu minjau? Ya. Jadi tak bangke nih sambalu anak-anak apa nani ene. Ya. Naga ngamempo-mempo deto lah kan lagi ruah. Ya kan lagi ruah. Biasa ya reji. Ya. Alhamdulillah sambalu edisi spesial ane baru galau wah. Ya. Tanggal 20 sagan 7 bulan sagan 7 tahun Resabun 20 sedre. Tanggal 10 misal apa Muharram. Ya, betul. Iya, si sabun batang bilang 40 talu hijriah sambalu nia kisengan neri baruga pakai caping siagadan nyetong ngagangki sambalu baturi Universitas Negeri Makassar. Iya tuh. Niari Ibu Profesor Dr. Haja Kembondaing M.Hum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngam tuh may kabar kamu. Iya, alhamdulillah. Baji-baji. Baji-baji jadi alhamdulillah. Temi ku tanah dito lah dekat tiga saja kucing. Aduh, pore di tandan dito lah iya. Mana tani ku tanah? Tasimbar aja. Tasimbar aja. Kamu tuh lolos yang cambayan deh kucing. Cambayan. Bosi-bosi soal lagi. Iya, sama lu alhamdulillah. Rili makanya neton dosen batu sahabat natonjin Bu Prof Kembon dia Bu Dr. Eri. Iya. Lek batoin rini member baru gaya. Iya. Aneloan pun anjo Ibu Dr. Eri nah bahas kinjer yolan jo perkembangan bahasa Mangka Asaraka. Ya. Puna Prof Kembon aneloa lebih spesifik kepada kilon di. Iya. Kilong ka ngapa kan yo nanya nih kan ada 8 misalnya ya. Iya tapi insya Allah cocok jinyong kana riyo enem ki ngajara erto ina lang sambalu kay. Iya tabe si kama toto aku sari batangku kama tumpa anak-anakku niaka apilangeri radio Gamasi. Iya. Iya, ku papiase ngangi kalengku. Iya. Iya. Jadi bajik ngasih misumpai kapan ki langiri nana papiase ngan tumalak berita Dr. Aziz Nojeng. Iya. Dari tanpa pengajaranku di Universitas Negeri Makassar. Iya. Lebih khusus di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Oke, cocok gitu. Iya. Serkamang kana bosar ane tungkuk na memang. Pajano na tungkuk na. Iya. Oke. Iya, dari Sambalu memang beliau lah berkecimpung langsung di sastra daerah. Iya. Iya, bahasa dan sastra daerah di UNM. Salah. Kita sapa rong Pak Rektor kah? Iya, bagaimana kabar Pak Prof? Bapak Profesor Hussein Syam dengan Pak Kabak Humas. Iya. POR 2 batu tongin rini mempo. Dari baru gaya. Iya. Prof Jaya Dr. Jaya di Kartam. Karta Jayadi. Ya Prof Karta Jayadi batu tongin rini mempo. Iya. Tapi allo di minggu njuk kilong. Kapake lo memang todo. Kata jine ku pawang. Iya. Karena lagi tahu. Lagi Lebat toy biasa toy nalangir Prof Sukardi Weda insyaallah pokoknya jain nih dosen ini malangir ini anuan baru gak masih insyaallah baji mi kapang baji ngirong kapan pun disari kilo beberapa empo batur itu lah dia. Oh iya. Sebelumnya dilanjut kengin cerita ya. Nah sinampen nih sambalu edisi nakana tahu edisi spesial. Bu Prof Akelong de tolang kok bikai kacamping. Alhamdulillah. Iya. Sare. Betul lah memang. Oh, saya gimana nak gua? Saya ke. Delaja, saya ke delaja. Leka bismillah ka bereng ulu kelo nguru pekaramunan. Leka no sayan di taka iya bapale.
elo magi dito la, larang ki. Kilo sara sagay na jitete apo kabe pamaparama apnala suru kelong kaman na tu kelan niya kasi batuan. Makanan niyo to Riolo, ucapan nada pada kilong. Yeah. Lega kelong to anja dede mana tuna mana taro kamase ko mana tae na mantono ko iya lele. Mana tae na kelon tani katane ko punan niya tukutan kana ko ilaw i katin ramiri mo malapalanga ribu sajid ne Pasirane dito la panulangan sambal. Natela kalian nakamanya ba leong mori Kote na aja. Baran ribori maray pa na na. Kanya man yun ni ganaya. Ne dia. Iya ba. Nakapunan niya nakatukutan kana ko ilaw i ginabuang bomba kuchini galle. Ngirisahin niya sambal no. Nabu ambom makoribang keen na milalariya ko napatundong ikina na napatapa sa kiero na pero si ikini napakateta ubila. Oy, kala ni kan video call kamalaman. Iya. Ang nagkapunayra ko si ikini andila ane mama bisi-bisi kiari ang manakesere. Kia Maria nyenda dupika atu dingin na nyawa ko punala boko kucing kita kurasa tapi gesara ilanang Kana mo say kanre ang nagap na baka narata nga panakuding ikam matolon no bako mo na ko iya kagale Remus kinyo dito la Remus. Ito ano lampa nga pagkukuri ka mana ito matala ko di talaga tara nyawana ika sa magisingain ng pagilingan no laleyang Nyari tumpo nilaleyang ibende tumpo. Nilaleyang. Te manton. Ya ni tangising yung kenapa ka na nilaleyang. Ya Ito na anak ko tumpo na lagi mana na. Ito berarti mo nga Ay pasama tanga pa yun timu si ro. Bukan padesa nga. Alla kaniya tanja kabera tu kucing kana kala ai di bini ko mai kabera nyandile. Bini ko mai kana no sasala jakalan ko na ito matalang rutala pa di sikinyawan. Sabori belana panagar sikini. Kasainganan may bunda di kulang ngira ni kino na dito la. Cinta. Kamu tuh. Anja kamat tuh sembosia. Hindi. Dito lang tuh sumpah naga kalian na tuh bajembar tingka sesungguhan tuh dito la topak nakukang. Ay pala ko kay raya. Pokoknya bosina nakuna. Kung aruto dyan, tayo nga inakalila pa na tanga ba? Ang ikulangin naman to, darikaw ko iya mapali. Kurangin na bateen ng rosarina, kaya punan niya tukutan na kanakola teato. Mangkuno, boleh rokotang hindi pa maiko. Sama rokong kam. Nabataro kong pula tiya ganun pa. Pasagi Arang ata. Nagapunan niya tao te patoko na itu te pataratan na kucini galle. Pataratan na sama tantanya kinana ko pina kina ko rin nakakapauwa nga riyo. Ika mate asalan na kung sasala kalengku. Pasalalan nga tunggu. Iya. Pasalalan nga tunggu na tinami man Mariolo ribo ko tompi manjina mapilan nasi. Ngapa na balas ay. Bukaan mo sundit to lang.
Leka pun nalebakan uji nang apa ku dingin kok matalona lapar musula la nyawa ku garinto yang ina ke ramususi batu kale kagar matonga punare pakan sayu. Ditolan tu tani sayu na ji. Lena kana te akale nandiku manania papigatu nasura sikake na pala biring arena. Kenapa karena sangi surat sangi jitwa tulisin ikaw sada bato di nampasaw ba maiku. Oh male. Lebarisi matong-atong anak kerotong ati-atong anabalotong ako saring mana padongo dongo to maglanyo to jari bosia sanging balang anak tuju ka anyo bonton aku cili tan aliante resedo. Apa jote resedo no je? Iya, Kami nyote rese biasa. Menate rese gibutai ya teh ay. Anu saba kami nyoy gutu-gutu biasa dia teh rese. Lapo ya. Lapo batuan aja nih. Oh, kare. Sinampe pinijelaskan Bunda Prof. Reki maya cini gale tahu garin tak kondarin tahu balanya nak kita naboya situ junna. Nela kusong ikan rekundi laku bibi kiju kuku balik kinau yang diku kunawana. Lari mami sendiri cintai ya. Parah kata. Kamu tahu ini yo. Oh, betul lah. Oh ya. Yo deh. Alap na kuruntuku itungan di kuruntuku nawa-nawa kalibangangan na ketolon na aku aseme makuasa na jilaniya na kudupa itu kaku na kusapu indite ne malah cocorangku. Dia makin nyong kana pala nang cucurang. Alamat ako ng matay malibato panupa bunti kingan rito na kedodoro libadupay. Kami nakana menetawa bilang olah ngopin jolo ama abo lo pilih kota buan apa tasung ke surana pakai capingku. Pala na mantang. Saya panah. Iya. Oke. Alhamdulillah ngape kisah Bunda. Ada nampang ku si ngampe baju ane pakai cap. Iya. Kak Deteri. Iya. Oh ni tabe langsung Riano. Angin. Ni tabe dalekane ya. Kama minyo Bunda pajama barat nampak angin timur biasa ngiri nampak kama-kaman ne. Ase saya ngiri. Jarinya sumpah alhamdulillah sambalu motor kene meri Bunda Prof Kembon ronge sinampin anak kopi misin ditolak kacapinna. Jarinya sumpahin juga kilong-kilong na cipta na kilongan nyo dito lah berpola tongi sumpahin nyo. Iya. Ang apa kan nyo na kilong harus berpola atau nyak mantungan nyo aturan na riolo mariolo wah ye. Iya, tabi si-turu penelitian na. Iya. Bapak almarhum Jerome Basang. Iya. Ya, beliau guru kami yang telah merumuskan bahwa anja polana kilunga 8858. Nah, 8858. Kirian yang nikana 8858. Yang itu sagan 7 recek kanana. Ya, anja recek kana suku kata. Suku kata ya. Jadi 1 bait kelong 4 larik. Patambar risi dia. Barisi sedres. Maka sedres agama kedua maka pa anja polana sagan 7 recek kana. Barisi maka 5 recek kana. Nah iya minne puna tena nani pinawang injo jumalana recek kana ya biasa Jule. Jule deh. Jule. Jadi ya pare pun nani kana kelong ya ini pinawang injo polana di dentola. Iya. Puna tena nani pinawang i Jule. Nane kala biana kelong aku leni pero. Oh kamanya. Iya. Jadi riolo marioluna sebelum na niat nikana musikalisasi puisi yang tu tau mangkasar kan ya. Neseme mami. Iya.
kaman kobi kacapi nga ya kuletangi ni kobi ya lirik sindrili iya akulay lagu mak rencong ya amat ciang ya segandre marengan nanya pole jadi luar biasa nih kelong-kelonta napuna ene kule ni lestarikan akule ni kembangkan insya Allah generasi milenial ini ya tak besok kenyawana tak besok kenyawana iya barak kaki alhamdulillah jadi memang sambalu nek mantongan jaturan nih kan recekana dia kisar saja contoh bunda nyu main kan recekana iya jadi kama sumpade nakilunga tumalak berita betula iya enjo jadi baranan drini gurunnu alle pinakna ya punanga jarak dari kau nasaba iya ampatete koritene jadi yo gurunnu tallu ya alle pinakna sagan tujuh ya punna ngajar dari kau ya punna ngajar dari kau ya nasaba iya jadi manjo ampatete ko tritekne ya jarannya polana sagan tujuh, lima, sagan tujuh. Yaitu dilihat dari recek kanana. Punna baturi pola kelompok kanana, ya polana rua sedre. Ya dari larik pertama, ya barisi makasrea, rua. Gurunnu, alle pinakna. Jadi ruanjo. Punna ngajara rikau. Nasaba iya. Ampatete ko tritekne. Rua. Jadi ya minjona nikana pola kelompok katanya 8, 2, 8. Punna kelompok recek kanana ya 8, 5, 8. Ya minjo na biasa njo kelongan ni teliti njori mahasiswa ya di. Nampa alhamdulillah katen dari Mangkasar detola sama lu. Mangkasar ni anuna kelon ni kana po nepolan njo ri kelonga. Marenga njo biasa tina januna to. Sastra marenga kami nyo me sindrili kamaya teks arua di tena polana jadi ya tena polana tena ya berarti spesial mantongin nih kelong kira-kira nyo penyebaran kelong tahun-tahun siapa nyo lolo jadi ya, mungkin sepanjang manusia mengenal tahun-tahun sekitar kemenjeme tahun-tahun bilangan tahun bilangan tahun Iya. Karena dia doangan, dia paruntukana, kelong, rapan, dondo, aru, pakio bunting. Ya itu sastra lama. Ya tapi jangan hanya berkisar di situ. Tenang karena ya tomin jonia ka tulimani nikolongan tulimani baca. Iya. Rati-ratiana sih. Iya, paralu ki mencipta. Kemudian sastra Mangkasar juga harus berkembang. Harus berkembang. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia ini karena puisi baru. Ya tentu kateri Mangkasar kan ini sanjak baru toh. Kamen na pare-pare ka de nasa. Iya. Tena nakula ni kana kelomberu. Karena tena na sesuai pola ini tapi sanjak bebas ya itu inja pare kama-kamayan nih jalan suminti iya terima kasih jadi situru li bakal dipelajari anjo sastra Mangkasar kak rupa-rupa rupa-rupa iya nih karena puisi lama ya minjon tama nih karena doangan paruntukana kelong rapang dondo aru siagam pakai bunting kemudian makaruana ya todong berbentuk prosa
prosa. Mae minjo mae ya paturioloang. Paturioloang deh. Ya jadinya prosa fiksi, nia non fiksi. Neto non fiksi nadi Mangkasar. Enjo prosa non sastra non fiksi kamae paturioloang. Paturioloang. Nampan ya sastra lirik. Kamae minjo ya sinrili royong. Royong deh. Royong. Ingkanjo ni royong nga kulatanya me teks kelong, carita ya. Kulen ni royong. Kemudian dia dongeng atau rupama. Rupama di rupama. Rupama ini dia beda deh nih. Iya. Salah pernah kilo nga itu beda sama. Ngapain royong niat kelong. Iya. Kami mangia betul lah. Jadi kelong ni royongan, kelong ni sindrilang ya. Jadi luar biasa. Nalengasing. Siapa nalengasing? Kasida nalegi, lagu gambos nalegi. Yang penting Ramata minta tambah tinggi lagu Yang kilo di pasti imbang. Kaman jadi. Pasti turun tarana. Iya. Jadi mungkin ya pun karena apa cuma tumatuna tapi belajar sastra Mangkasar bahasa Mangkasar. Mana tapi belajar ki ngisenya ki. Tapi aneh para lu nih pahangi ni kasu mangapa nyo sebenarnya bonenan jo kelong batuan apa batuan apa jo tujuan salah kan iya ne para lu nih biasanya baji jari pelajar ki ini kan apa kosakata ya buku angkana sumpah yang pernah nilangir ki kok bikacapina detola ya luar biasa. Tena kutain tangan langir. Iya, nanganya sih. Mingka, tena ada yang ngasin tol langir, kena setengah batuan. Mana poin kapan tuh Mangkasar dia? Iya. Kayak minta tena mau landri tena apa na tena mau najai kosakata bahasa Makassarnya sih. Kamu nyumpain apa sih nget? Dresi. Apa sih sumpahin jo? Karena lingu tuju ribosia. Sangin bala kayak jina tuju. Anji buntu na tanah lian tiresi. Padahal batuan yang sana lumpur batuan. Iya. Katanya kulip di pasir kamu mayan. Ina apa ina? Karena para lu nih pelajari. Iya. Dan apa njo tujuan apa batuan nah anjo yang kita ngisi kulit kuta itu cara dari guru kuta nih kiri guru ibu guru apa nih tujuan ibu guru iya ini guru bahasa Mangkasar katanya bawang guru ngajar dari sekolah di kampus kan tapi dengan adanya merdeka belajar aman tan ribala kesempatan aku tak nan di totoaya di pakacaping pertama dentola cocok ini ajaran anakku mahasiswa ya teki anggali ki kutanan teki gensi istilahna iya kayak kaman nih deh jam aku di kampung kamu maminjam di kampung bahasa Indonesia iya kampung yang pernah bahasa Indonesia bicara Mangkasar tidak mana buntu lagi memang tahu itu lah naknya jadi ini ane rumpangnya deh sale ori rong gak raka sereto talu kelo nampa motor sengaja cerita deng kena telah oi saya gimana narake kita bertemu enak rasanya baru si kini ki anne kota kisi pangapai amoli kinau pangu rangiri kalengku minum kopi kakak terlalu pahit dikasih gula enak sekali aku cini kopi aku ini nyawaku masih mati yang berlari dan betapa
rasa salah kalina. Karena memang ya. Anuntuk memang makakawan di aneri kama-kamaya. Ala pila ribo ko bila tena monun rasa. Boya memang minne kawan di anenia kanu ase ku tanantong ko seseda ku cara denu. Aku tanam mantong, pitahuan na. Aku tanam tani moray. Nah, cocok. Karena kimai ko nang gapa. Ku tanam lagi belum tentu. Iya jiku maku tanan dan rina tena kuase Nri wadomoku sesenari tu kerat deku. Ngeren deh sendetor. Mana nyemahan ya? Aduh hai adekku sayang ade, aku cinta kepadamu. Apa yang kau minta, apa yang engkau kekasih. Apa yang kau minta, apa yang engkau kekasih. Koto jenja kote ane pakacapi ngide tolai nampai kau kono masih kola. Pasar anjau. Ya. Biarlah rugi 10 juta asal ku dapat cinta pertama. Makanya bos. Aku kahana musik. Punna bayu wangi tawa ta kore pakito anak kapoko sana amak naina kamatoje. Kali pakai nganjo. Asingka nakana tawa nakamatoje. Bukan tamiku batai den noje jangan le baka bayao kator mika jina punna naun ributaya. Di singgungan negara. Alemana no cakoriatin palengu ripinara aku asentonyi iratele baki batue. Mana tengah pada nunyaka. Napa kidami mata nari lake arena pasal luki mata nakana kapan taku wasengi garina. Malas deh. Tidak dulu. Ku tahu kok. Nampa bitimboro arat yasan dan ribalana akaninya padeng kunrulu nakalimbuki. Kunrulu napa niya? Ay, na monake. Wala ka na kunrulu. Kami mangi ako deh. Ini pun nak kunrulu ni kalimbuki nakan nagarin tacakko. Puna kunrulu arti sebenarnya apa ini? Puna kunrulu kate tau pandra ilalang. Punya kunrulu nakalimbu. Memang. Kanya kasarat uri puna ni kana tau pandra. Kamu. Ser kamu jakor ya hati nu palai rutina. Rat pos entahnya kayak rati batu yang sobat dumbat talu tinara. Oh, ya pamatay di. Ya. Natambus ki. Ini kada bicara Mangkasar. Iya ini pernah ni pas saya dari guru karena apa anju guru batuan anju ke Mangkasar kapal. Iya. Kamu tuh jadi dentola. Iya karena singgung ini dentola guru. Ante kamu kate menurut pengamatan tan risiko lain ya. Kamu nyumin karena yang mau lokal iya. Iya. Dari nakana mangasing kate tumpan tu ampakala berkikalin tanan apakala berkitawa. Nah, cocok. Kate tumpan tu angka tutui pangadak kanta. Iya. Nakule kaisingan rito maraingan. Punatena nani pangajar nangane bahasa daerah ya risiko laya. Ya kama mine kajariana nikasiya minna doa. Iya. Ya ini anak-anak tena mo nangising bicara Mangkasar marengan naya poe. Mingka puna nikutane kana suku apa ki nakana Mangkasar. Bicara Mangkasar sakit bedeng. Kalau tidak tahu. Oh, tidak tahu mah. Tahu lingo. Jadi tantun ini kira-kira salah.
Ya. Malah tu ni tarung kuah. Iya. Jadi tia maki si salah-salah ini syukur maki nasabat niat mo sulu pergub di Sulawesi Selatan. Oh, ini mau pergub nah. Iya, nomor 79 tahun 2018. Iya. Nampak ni tak masa kipoeng di surat edaran Gubernur PLT Sulawesi Selatan. Oh, ini mau edaran nah? Iya. Alhamdulillah. Ya, tentang pengajaran bahasa daerah di sekolah mulai dari SD sanggina di SMA dan sederajat. Cocok menyebut nakam. Cocok mi. Kapuna tena nani pengajaran di sekolah ya. Teai anak-anak kakuta nam bicara Mangkasar mangiri tau tuana. Mingka tau tua ya reka dato na nenek na pelajar bahasa Indonesia. Ya. Solana nangis nggak bicara segang anak na cucuna ya. Oh kamay. Iya. Tak balik ilinoa. Tak balik ilinoa. Tutua ini pas tak bicara Indonesia. Anak-anak kah? Namun nani ajar bicara Mangkasar. Sepi-sepi bala ke jai. Iya. Segede tidak. Iya. Padahal anjo larang tidak anjo kan disiming kan jadi ka apa kan tina. Iya. Iya. Padahal anjo bahasa Indonesia tidak. Kamu nyeni tumali cang goreng namanya protes. Nah karena apa kawannya? Anu banyak tidaknya. Masuk nanya anu banyak. Anu jahit tena bonena. Jahit tena bonena. Kan anu banyak tidak nanam panu jual. Kan anu canggorel lupa dia. Lupa anjo tena bonena. Tena bonena. Iya. Karena banyak tidak. Jadi motor kesannya mereka kebutuhan pengajaran. Kan itu biasa kunraring. Nah karena apakah tidak diajarkan motor lokal katena buku na biasa riolo. Ente kamu perkembangan dan jur sekolah yang juga te bunda. Ya, kama-kaman nih kapan sekolah ya mami tiap mali. Tiap pak nih bobo. Sebab pemerintah napa sadia ini kan ada dana bos untuk amali bobo pelajaran. Ya alhamdulillah. Ya, nak sampai tahun 2014 kungukiri bopak pelajaran bahasa Mangkasar. Bahasa Mangkasar, iya, jadi kama-kama ini berui podeng. Iya. Ya, anu suku mi pakaramula ri kala sasere sanggena kala sasampulon rua. Iya. Ya, jadi punala sana anak-anak tena bobo. Ya mami tu tia mana tiap pelajar nakupala ki anjo bobo ni kan sesuaikan miki-maki ngajar iya pun ngajar kiri jene ponto nani mau kulle contoh na dialek turatea ya teh ki pasai dialek lakiung pun anak-anak Andre. Iya, tenan tuh. Ya, jadi ini juga mau nambah kesinoniman ya dalam bahasa Indonesia. Pak rupa-rupa pasingkaman bukan kanainya. Jadi ini singkana gele, berarti selayar. Gele. Tandre. Jene ponto. Ranta je keratir jene ponto. Ya tena. Lakiung takalar Mangkasar goa. Iya. Jadi tena masalah asal pelajar ni pengajaran di sekolah ya nyo salah pun tena ya segang mari maiki nasi sama-sama ning kawal lagi nyo peraturan tena karena peraturan pemerintah na pare nampak tena nanigau kan ya angapa na tena nanigau katena to nya nigau kan tanigau kan sangkam maji iko dong masuna ya tena jangan niawasi to tena ya ni sekolah yang pengajaran tena tonya masalah tena nani pengajaran tena tonya masalah karena saya ya sama-sama ki selana na anju sampai na kana dentola sasak lalang tungguna tena miman nariolo riboko tompi manjina mapilan nasi elanya pi bahasa Mangkasaratan apa nih kana nyapa minjo tak dek jinjo dari kusini dia atau belajar mimi iya apa pun dari kate biasa ki pasayu barangkabo di pasingkamanan jo pasayu pasayu barangkabo lala itu
nilukap pisenam panagana ya nungkun tuh ngapa nak kena nanu jagai iya kamu menjoka apang oke sare rong sere to sak gina talo me kilo nampa dilanjugin jori kilo ngakanian di kilo na liba na ukiri ane beli ya iya tekan tuan tuh detola tekatian tuh nak minne tejar min warnana detola memang leka iya to anjina ke pa ingkungaya gale ku pisang ngating kere na ku pamalian ju ko si kayu tapa nyana bisa sinrilan detola leka bambambo mangisal lalino ndila ni siri mi bonena la ni pilai mantangi la munga la matimbo kawaya mi ritaya na yari kalung ko mageno ilala ni salan singer takalapang ano singan na sa balo bahasan nito lang niloa mo porkimay lega taulan ni periju ni cuma ciri satinya tuni tanroy pasalingan di nagbiya Majena jena jono tu pisolo rasa tinggal tunitan rai mata kucing nak kepasalingan di nabita. Ina le karaen ata boya karaen inak kemina ni boya ni tulat tani gapai. Kata jena ko po bunda muharram pina suluk kilo na dito. Muharram mantompi. Tadi kan nama pantaran bola muharram. Jadi naman to. Nachapko di. Nachapko. Leka sama yang kono tamungan di pakajaya malah nanu jaraki kanana androng guruno. Leka sambayan anu lipa gale puasanu alle baju iya mantame anto pakaian tamalateya. Kabelaki amat narakan sang kasih yang suruh galantama to ngasikutan ang malakku. Iya. Kenapa ini ya amalakku? Tidak mungkin. Iya insyaallah aku rupa tahu ya. Iya pastinya. Ale baji sare apa ge anture papa ge lasida kana paniga patekne na bonena lino. Kamai. Ale kapuna kuci ni lino gale dingin nyawa kunia mantoro kusari nakala na buno pak maiku. Malekwe. Ina sama yang tak bahaya maya suruh kata luga bonena raka tulita rangkan. Surah saya bukan memang ya. Kalau kata aja. Kasakan akan aku. Apil ajar ke drama kasar. Apa nana? Leka foto si kali na jari foto pinru naroka ko foto gipoy naroka ini kali ina. Jadi nane karena sualan nane. Leka pun namakan rinyawan undi kapantama kiri balan nu patanya na kari paladan tak jungge. Wah, ini agak patah roro. Dia bangi. Leka ku patanya inan raba ku pasai kinaruna panggau kana pa mai kita sitaba. Oh ya nane. Hey, barang bise. Lagi apa jama? Oh lagi balik japa. Wala laku bantu jeng kau kana nundita na leo ele kamana ina kila kukana memang tonja. Anda kabada rur cukurapa andi bada talu kutarai bada tarapa mantana kupandreng apateke. Kajini sa inyo lingunan ni tadi nata kalupa kata ute anana bona di pak mai darah di tanah malan iya nagapa ni pakai sunrang pak magi malayang
Aleka kusun rangko nyawa akun di kusare angko kalen kupon taman saya nak kemat rimpun ribatam nasing kalen. Kana mo segunda dito lang to ga. Aleka kupon kiri hati maku palai nguri tinara nasanan todo nak kena te alam pasalai. Dene wanang. Kanak ko. Aleka kupatin rekor lima kupala angga ko ribong kakulsan nanti renusan nanti anu Neka apa karena pengaruh kan andiku nama nuku kamaga pun neka ada juga jadi samping. Neka tindola ala makanangan di nepinana baji pun ada tola nia ijiri studio. Tak baring-baringi. Ada aja. Aleka pun makan ripa mai cocok dikira-kira nih bisi kisah karena ada mi pacarku. Nyen rumbang aja. Rumah marambang. Ada kopi anu na romarong, kopi na ron-roma dito. Palangiri-ron belia. Apa? Bateran dek joget dengirang langir karena pilangir tahun kena dengiran ribala pue sigan den taco balak jika dong Ikan pue jika dong ikan balak iya tahu dari motor kayak dari belia benda Prof Dr. Haja Kembondang M Home. Ini anju sumpain kilong-kilong kisambungi di apa alangir kabar ka aneh ini anjo sakina 30 jilid buku kilong atau buku pelajaran kilo atau apa anjo? Iya. Jadi alhamdulillah ni pagi oki nyawaku ni sare pangamasiang ya ne ku pikiri kan sa si kamangan ne jolontara kan ya apel dengan akaganya pabama tadana cajanya yaralla wasaaha jadi yang cukup pikiri, bante kamma batita solana na akule pak matu-matu. Jadi yang menjona kungu kiri kelong apa karamula rika. Ya pikiri karai mapak jaria. Tuhan Maha Pencipta. Enjo. Jadi kusam karai mapak jaria. Karai Allahu Ta'ala. Iya kusumba. Iya tong kupak nganroi mi anjo karaeng ku allobangi landri erokku anggap pa kasalamakan kasalamakan ku pala kabajikan ku gaukan naku tundrai ero kamak gaustala sambungi poin salai antu giota kunatea ki anyomba nasabak nia karai mapak jaria pun anjo jenis-jenis kilong religi jadi atau kilong papakai nggak dia jadi ini seiring dengan pendidikan karakter anjo 18 ke 23 jadi ada 5 pilar untuk religius kemudian integritas, nasional, mandiri, gotong royong, kemudian integritas. Iya. Oh, jarian nih kilon, berarti pun akan menjumpain kilong Mangkasar relevan dengan tujuannya pemerintah ya? Iya. Mariolona, ngapa nanikana atau Sulawesi Selatan Raja Mandar karena kita memiliki karakter jati diri.
Nah, jati diri ini karakternya tertanam sejak dini. Ngapain juga sabak nampak ilalan ribatang, nana kelong-kelong kita toata. Di tolong. Karena tadi royong-royongan. Nampak ilalan batang, makelong tuto aku, lompok naik naki. Jadi ya nampak ilalan batang. Atin ini royong-royongan itu semua nilai-nilai pendidikan karakter ya minta kama-kaman karena sampai mi tahu lagu-lagu Korea di penikahan royong mereka HP mana rugi podeng kona di pak royongan rugi karena dingin nyawana nakan ngapa nakan mana nih rangin jo iya kan jo makata luar ribalap pun atuna di bayi-bayi tasir kamang kana umur 4 bulan sagian 6 bulan yan ang lompo ng paniroyong yan ang tinron kaya kamang-kamang yan maming patinron na anak HP mami arang at naputarang yung pitiga ang panatanan ritolin na kadi kacapin na jadi tulang naputarang yung tama jiriak kala Kaneton ya. Ceritanya aku najumpun na anak-anak na royongan tinan tu na kamu kacapin kana merentoi royongan tu. Mante kam itu. Aku ya sedai pakasi laki mata. Tin rokina anak nama teh ni Pak Maita. Punate ne pamaita anak ya senangi antunya wata tahu to ata ne tongi Pak Maina jadi anu sering sangin Pak Minasa anjuk weh ini sak bos Pak Minasa baji jadi kapan deh no jeng karena nek kama-kama ya mitina nangis jadi yo media ya para lu menciptakan merekam itu lagu-lagu ya ta royong aja boleh napi pilangeran dari anak-anak kan kaman jadi daripada saking peleng-peleng apa kemana Cina anak kamu jadi kan tuin ribambu di tanrin rapun iya ibu do banda deh lampa galau dia jadi waktuana ya solana no cinta tanah air dia lampa ripak lasangan nunda tahun na buya to kemana kana jadi yo entah misalnya Jepang dengan karakter NKRI sento iya kaya tahu tu mangkasara lompin yon di Malaysia natasir napaka lompin yon Malaysia tahu bugi sih napaka lompin may sal na may Singapura to jadi teri to dengan kam nyamangi jadi ne buku tas siapa ne jilid talumpulon talu jilid jadi bonena se jilid si bilangan judul si bilangan jadi saya judul 5 bait saya bait 4 baris jadi tas tilawar ane 5 bait kamu menjual layout nadi Nane pamate lumpuna setiap kata terakhir karena kalak busanya jadi karena ururu di bait berikutnya dari sambung-sambung sakit nanti talumpulon talu jili kam iya jadi kuleta kamu kosakata misalnya karaing kalumpuang apa jadi susun iya kan itu aku tak nang sumpah nakana kamu share kini dari grup aku kirim dari grup kana kemana kuliah di kapan nih bu iya jadi insyaallah puna nia ero ambal lagi lebih pesangiri percetakan berkautami Relau dinde iya dari kana UIN iya aku letoi lewa di nojen di insyaallah kanu kamayan ni bapuna ni balakin oh kareng kanu susura lampon sana kembali lagi oleh sindri iya
Bising batuan aja kilo ya. Pun tahu tadi si batuan na yung harus dipelajari. Iya. Ini dipelajari. Pun tadi si batuan pagkutaan. Iya. Apa nih batuan? Pun kamu nih bacaan nila lang. Kan itu untuk kuta mati na mo na isin tidak tetomi. Iya. Kama-kama nih kagak ganna mami na pilangeri. Iya. Karena pun agak gay ramanya. Ya menjual baji. Kagak sintena ni sing kanapan jubonena. Apa jubonena? Amak kala jadi baun si mata-mata min katena ni sing kanapan jo takim bolong nya landri kelong. Iya. Iya. Iya apa makanan jo kelong. Sare londe. Sare. Sinampe nagkolaborasi tahu. Iya. Muri na kujam mereka kalana jabe dengan ikutan untuk na ikutanya lo kuwa matan na kucini mantongi tabe kera idong pada iya maya di jalan saya kuwa matan na alle kana panraki mantangi pamai ku alla piding alle pamai na pamai sila kamami na lakan rumah oi andi si kamu mami pun tawa mangaribi alle ka pun na kemono sayo kala baki rende na ketalangi na na parisinya wa mantong ko ila lambombo na pai bai na ka ila ngelo kita bai bai ya de satu bagi sila na kapan ra ila lang alla kana tae na mo na ke ballean alla piding alla te na mon tagarina alla te na mon taremona ai andi pun na dito na yang ni wangi mangi akraban mo din ya nagana rahmakule te nagarina no rokong alla ka panralle bumi mantong kije kani pallu maki dendegang ni panyuki kan sagale sa kana godo ini kanya bat kay ini pangande kani panyuki kan jati na tawo ngomayan panralle ba magi may pallu magi ganga abe may panyuki kan alla ka kelo rogal tujudang ken alla dingin alla la kusiru kijangan ko alla ko badong ko dinijang ko oh andi angar rumah mai kate kunawana nakka mana si belaya punaga lebo na keloro apa ni masangara yare ka pallu cela liu kang natay pakarapu kang ya alla ka kada jina bunga ke bacina no laku pertama ki bedang iri dompet kula iri dompet kula baji bomo na pali mali na ka ilo ngelo tiada kami ngende kula baji alla korin roan na ke mangemang alla dingin alla ka gato jengi kucini alla batena de supamai andi kude saratong kanale baka kuboli aku sana-sana kan burat negara kamu tercercam lagi Sarah ya apa mana yang tahu bukan alaman noje ini lagi sari keratas arang ata alla ko buru-buru niyatin na ko ang churu dan na ke boneka na kuna de tola man todo momon na pali bali na kadilo ngelo jarang ngene ko na kamatuji alla ko na tewa jana keri ko di alla tu dingin alla pekacha mikirina alla churu te na boyana andi te na mutamoyana ruangan na hancur kaca di alla ko chinisanya tahu maka batena dende na kinyero pak mai kan raman to ni ta be kera idau ko ya mangadi nyelang sananya kapan raman to alla ka punanya wa bela na turuki alla dingin alla ka de tali umbulu
Alaiku pertama di kalengku Andi baji pilih aku masulu masalirang. Cek lalu pamati siri-siri nanya dia kau kan nanya orang-orang leka Allah saya poe bulu kau binga saat dendek nekerau kanjali korau kanjali punanu kana manto dombombo napan lagi neka ilo dero cara ngambil kau punanu kana Allah kepekatalu ina kepamai ku Allah tu dingin Allah ku pertama kiri caca Allah di motor kaget noa andiku ina kamai jalan gulu nakalin no maka pantabay ramo Belaingi. Kamu tuh apa? Allah ikau anak-anakku gale tutu kori pengajaran numan mudrangi. Ya, sama minyak. Numan mudrangi li guru sekolah makorodong belajar baji-baji untuk memang ditinggal tatolono. Ya, pantamer bunda sekali ditelah. Ya. Burung kuku pangaliki sanaku pakatau nana saba iya kukule ajari tahu. Tahu aku lengisen nasabania guru na ina kengisen nasabania gurungku. Gurungku tenana landre apa rampe pangisengan tenana malak busuk pangisengana. Pangisengana gurungku eroku papila jariku kule todong amalaki pangisengan. Pangisenganku gapaya sanaku katutuin anakku ajari kamatongan rong gurungku. Iya. Dapatkan segera kaset dan CD-nya. Guru teh akilan rai angajara anak sekolah barang ikate nak matu anakku. Iya. Anakku nak matu landri ero sekolah nampak guru na bajiki pangajarana. Pangajarana guru nu alai pina na baji nampanu boli pangisengan nu gapaya. Iya. Urusan. Nu gapaya ri guru nu katutui baji tongi nu sare todon ritu eru kamangase. Angiseng kontu amaja angu kiri kamato don sabak guru nu tuling ngajarak rikau. Ngapain aku sana. Ternyata kula kolaborasi di sini. Para lumami nilatin kamanuna intonasinya. Salang ane. Nanikio kemeri prodi bahasa daerah. Iya. Karena nacini kene bicara langsung ketua prodina. Iya, Ibu Hajra. Iya. Dokter Hajra ya, ini kita perlu mengundang Dentola Baturi kampus Kaporo. Masaleori juga ya. Iya. Amin. Iya, insyaallah. Ini lagu kira kira katene. Iya. Keren jauh. Denkai. Seh. Sekolah makoro dendi aneri kamakamaya tamako salan nampalanju ke kuliah iya panuma kuliah punani doet lompo watun sekolah sanjita 5 sen minta. Teaki mala kuliah landri tenana doet tu
ane kari kamaya jai doi pemerintah. Ini beasiswa Indonesia itu lah. Sampai. Le ikate tu parentaya galle kini ki bayiraya ta samara kinne ni pali nyuri bilisi kate iku waseme iwatun ku jadi kan tolong ku lompon aku sasala kaleng cucuki kapera na sekolah Kade jien tena kade ji kapan natena kusikola ricadi kutuli makapang empo salah sarino. Kok bikamayan si cocok anda itu lah. Siapa? Serkam makanan. Nai tamo tala pusin tala gesar nyawana hero kinga senam patena tu cara ikate tu cara de tengah jarak tahu tot nangis tolong Allah Ta'ala. Mana tinggi kaluku aku ale tonjiku ambilan rinia na pangising alaku gapa. Apa? Lenuntu memang maki kate pangicenga ala digintingan talasa tamate kisalana ni sasala kalea semiri tae na nyari molong komaget no ilalang intu singarata kalapakang Karaeng mapajaria karaeng Allah Ta'ala iya kusumba iya tungku pangan roy kupangan roy minjo karaeng ku allo bangi landri eroku anggap pakasalamatkan salama jaki salang gelle ala bunna baji kiran na cacila kanta punna leko pak maita baji ajara pakintu angan le ampakikan kita na tabakanan na tau to iya le to pinjo nama tale andi uam pina sangkaga utolon naruka pena mona le jodu ka de itu waseme kana repako pamong angan le tonjala rika bonde nganu burung kupasandrina kete akola bukanai bajiki antu puna tutuki drikana kana na gurungku kupajari jimat lompo kutea tampo punani amo kuasing kuasemi pangajarana andrung guru diriku pariatina ku gaukang eruna disambungi dentola Leka deji kuat memang gele karena niat tuanga singa boya tonjari baji kanku ya memang milih nono tuntut memang akhiran mate kisalan nangis salah kalea erona anjo gurungku namina saya tene nakule todong kutene tujaya tulitayang ironi erangan tene barang inake nakabagian ritene letene tonja punna gola janna japuna kaluku macini tonga singarata kala pakang singaramu makoraya eram makalau me mandika sarakang kute alusak Bajinanania guru angajara maerina ke kadetaina tanggapaya pangisingan
mangisenganku gapaya irukiku pangajaran dasina ku gapa amalana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Leta guru atasan roa galle alena ku terus tujanyang tanra atin lagi sarat rahasia nagamanan catoriati upase ko mangemang tuas tentang jele kabang kenate asan ai padeti lekut tentang niku batai tau repaka atlam patinggala bala aku sidri pala dan apakah lupa bosinya mencari tabang emang punamin tunu Allah kopi tipau bau kare mintun na tana carita ilau kang inji nana pamere kalina landri malana kacini kang kanukuna manala butuli jina cokolina landri te anakai sengandri taua iya kate ai jiga gana kate ai kalu menyenna pacena tongji kubo koling karianya nak depak mana poknya kasihnya ime manton kubo ni kimange punai apa nanya Pami banan tatunggeng gale alakanale baka kuboli tuna cina kuno pandai kala ukam puto soranggo kukin punani akanatin lambusu burung punalang pamotan tena utayang isa rabajita punatena kila batu pute amone atayang ipabatuta salah sekian tuh dito lagi tayang pabatu tajiri bala nakisita puji memang katea nakeni janji tani rupai karing ni rupai tu kanaya punale baki ajanji rupa tawa kanan nani parisiko Lagu pato jenggan cikat tegalle alari erotai menuje ngangge sarato tubuh ilalang kalenta itu mutala serta lapan repa main talo tesingai masih lama ketemuan gumbangan tu puna tete tak kuliah mini tampil di pakake nia inja tampingan apa bilang ngeri tola bilang ngeri tampingan pun nalipa lomo jintu pakaiana aleya lomo jintu parikana aleya na katungku kang keke na gimana gumbang keke kina jai keke poden apa sambang keke kipoin na jai pasai mami jatuh peta sampai ate aki jali mata niya patana tanah kalimbut nama kalen kuku katutui anum pagene ribumban tetei salana tena mantan jeneku jeneku kurapalipa sana tukaranuana sana nyawaku laka jeneku lipa merepek gumbami ero nagale take baje nikikina nakadek nalipa nakalimbuka nabaji kadek dina kalimbuku namate nepa mai angaru lanang puna tubuhku taena Punanya salang panggilan kaca pinta dito lagi kiyo bibaliang. Luar biasa. Sana roti pati sampal. Ya.
Ate-pate sambalo ka langir ka. Salonan itu 5 tunggaling dito lan rin nangek kale-kale ako dong. Alhamdulillah. Iya, jarinya sumpah ini kan sila-sila di. Iya. Karena tahu saling-saling. Iya. Sila-sila. Sarakna. Punan jo prodi bahasa daerah penelitian kamu tong jo na mahasiswa ya. Iya, rupa-rupa ini ya teliti strukturnya, maknanya, nilai-nilainya. Kamu jadi? Iya. Jadi alhamdulillah nek lo nga. Iya. Sengaja tenan ni pabasa Indonesia ai. Iya. Anjir ku pakutan nga. Solana nane tong bacai apilajar ki bicara Mangkasar. Aku le tahu ngipu ngajari penelitian. Iya. Kulem pabasa Indonesia ai. Iya. 50 atau 70 tahun na batu. Aku le meneliti manuskrip to ka. Dari bahasa Indonesia. Iya, jadi ya luar biasa. Punairo jaki ya jentu kala punateki apa garamula. Iya, punateki parungga. Punateki parunrung panggaukan. Jadi Gaukan. Jadi ini puna sastra Mangkasar luar biasa. Iya. Dan ini saya buktikan. Iya. Dan insya Allah akan memberikan rahmat karunia untuk menulis. Tapi itu irang kukutan kene lebih pribadi ke apa ngani pakutan ko. Berarti aja na nanganur Pak Maita. Apa sing kukana? Kasane kate selain dosing kita. Iya. Ibu rumah tangga ki pole. Iya. Nganu-nganu to Maita serka mangkana usia juga sudah ini to. Tapi ngapa lagi produktif? Kamanya masuk kontek ama tips nane. Kama naken nega deh sana sir-sir kuna. Iya. Jadi ini kan prinsipku usia boleh senja. Tapi semangat tetap berkobar. Iya. Anen. Jadi nak keren oje mana jukuku. Cine kulen ipar kelong. Nanganur Pak Maita. Apa sing kukana? Kasane kate selain dosing kita. Iya. Ibu rumah tangga ki pole. Iya. Nganu-nganu to Maita serka mangkana usia juga sudah ini to. Tapi ngapa lagi produktif? Kamanya masuk kontek ama tips nane. Kama naken nega deh sana sir-sir kuna. Iya. Jadi ini kan prinsipku usia boleh senja. Tapi semangat tetap berkobar. Iya. Anen. Jadi nak keren oje mana jukuku. Cine kulen ipar kelong. Jadi biasa njo bapak kari bala. Iya. Daengku. Iya. Biasa ku tanang. Kan apa sih nganjo bicara Mangkasar na den. Nah kan ngurang kena bugis sih Kak. Ya, tapi sambil aku tanang tatila milalang kana ya paindi kamane riolo ne kurangi minjo kana rioloa. Kana rioloa. Jadi nakade ento lamana juku. Ya. Juku apa ki kak dokang. Nasi pakam ki sadring. Antu songot tasange mami bune-bune. Enjo. Bune-bune songokku mana tembang ku gaukang nasabe naketena pangindranganku. Petawai. Anu sana lumpuh nanjo papasan nanjo lalan nasaba mana puin temban ja yare ka Pak Mai ka tena indra tena go susah tena pateken bantu patagiku. Iya jari teh magi eroka cini dulu angkana tena kulkas tena paoto mainka bener teh mode aku le man apa kan dibabali bener teh do kado ini. Iya alhamdulillah sambalo mau terus dari baru guys sekarang Ibu Profesor Dr. Haji Kimbondaing M. Home sekarang dekto lah pakai caping Lala langki mah dekto lah. Anak-anak satu nato nak kulit ini teh. Sirore bunga-bungahan tuh nah nggak jas kak jalan tuh na balik naga penunjuk. Jangan tuh si tangan ngonjuk itu nama. Cece anu tanangin tuh CCTV bunga-bunga nak kau me. Ini musikku. Oh kering. Taruh nan deh. Ya. Manjau. Kita mau negeri paladang.
RT na rin pala ada. Tina nanggap pa pemimpuan sa lang Pak Desa. Iya. Jari motor remain dari Bu Prof selain nyo buku kilong-kilo lek bagagi pare buku apa nyo po buku apa nyo lek bagi ditulis sih. Alhamdulillah buku pelajaran bahasa Mangkasar jadi resanggina jadi sampulun rua. Oh kare. Kemudian ada gaya bahasa dan penerapannya dalam bahasa Makassar. Iya. Keterampilan menyimak. Kelong-kelong atau Mangkasar kah. Kemudian ada antologi puisi. Perempuan Makassar. Puisi Indonesia. Serba bisa. Iya, jumlahnya 88 judul puisi. Iya. Lebat tahun ini terbitkan. Tahun 2018. Iya. Kada ni sen yung si rapat kang dito la ni renja kileng-kilo na Mangkasar dia. Iya. Kilong-kilo na to Mangkasar. Salam piseng. Barantina jana labus ni satu ah. Iya, tini iya. Iya. Iya betul na tina kulis si janji pun na tina ni labus na satu ah. Iya, talaman tahun pilih na mudah-mudahan ka. Diain ni kebetulan terakhir ane beliau. Iya, dase dan ase na kini pasi buntu lepo dari Batula Batuan. Pamina Santa di dito lah. Iya. Aku lenjong di kampus kamay to. Iya, mina den ojen puna nganu mo nganu sih. Kadong kok mo corona ya ri pamantangan barang aku le ni gabun tawa nagikule si Leo. Kan corona ya ku sadang ka. Jari corona ya termasuk cobaan. Iya, kare nggak dong kok mantong nih Pak Haji kalau ada cobaan itu kita masih latihan akan. Papi orang yang rikat tengah sing. Seperti kita kalau kamu nari ya salah rip aja kayak nyombai salah. Iya, jari alhamdulillah jai bu anjele bano kiu kiri na punan jo guru-guru muatan lokal kakapangan nih tina mona. Nah karena tahu sudah tidak asli lagi nih bu bot tadi kecuali nih kilo nggak kapan penyeene 33 jilid ke penyebaran na tena penangan udu di mungkin terkendala di distribusi karena kamamin nih coronanya tapi resebangnya dia nah janji kepala dinas insya Allah akan lancar menyebarkan. Iya, mudah-mudahan kayak kamu mantau pinjau, kemana nanti kamu purena nih rakyat kayak masyarakat kayak punah tena tanro 5 batur pemerintah ya. Iya. Kata ngapa kita kuliah kayak keto. Karena tahu mati moki. Kita lang-lang. Raja kata kuliah. Iya. Dito lang ano to nih bunda. Jai anu na kodong tena na nganu acara na to. Nasaba puna niya pak korontigia mata koronti tahu Biasa ni kacapi. Karena nakama doi kurang. Iya. Kawero ngajai tapi doi kurang. Ete naman tong puingisi. Tidak isi. Nah pasti puna kacaping kijai tahu turun batu pilangeri. Na pendapat pilangeri, ini karena anu sering tenan ni pinawang pemerintah tu. Kakilo naman to dito lang tugas ni pare pakurusumaan. Iya. Bukan sakilo ni kata ni kamu. Iya. Kalang kakialat na dito lah bunda. Iya. Ni angerang ipo yang anu apa yung kamar musika, los speaker tua. Jadi una na pada lean rai si pampang itu batun rai. Serede sa langir ya. Kunan rin niya Sara kamu temo ka bayin timur naik. Iya. Nampas lagi na titik 2 subuh di dan nere biasa. Iya, maupun cukup pembayaran. Kana masih. Ya kau biro kan teh. Kana nganu tau minuto simpir-simpir tau na kucina nene. Kopi batu ke mah sih kan dito lah. Kolero maciang. Amacian deh. Iya. Amacian dendang.
Para itu 5 masang. Amaci yang jiku wale sino na amaci yang talulawarane kono kupa langi kupa langi kuntumune nanino si kuntumune nanino kate anak-anakku bilang eri tutowata ala nakipinana pangajara na gurunta gurunta na tutowata sana selabirina ala kaya mintu asingar di talasata sungguh mintu punarela tutawata ala nakigaukan pangajara na gurunta lanjut ke dentang Tutu janeri giyoku sino na maciyang iya inya cari pelajaran kute ya bodoh kute ya tolo ini ya nane gurunta denerinia nane gurunta ikate rupa tahu gapa tene arilino ki aneni uji pakasi asimarae ni ala niatu tene ni ala batala sana pare sapian tu sino na amaciyang kian tenean ampani kandra gasi ini gasi ininya jumpai tani kini ini jumpai natani kini ni kasukuri daleta na kite agale sai ala baji makodi sere paco barikate rikate jintu to jena na kule nyawat na kule tene nyawata ala te aki tampo na nangai kita uwa abajito jengi pasanta sino na maciyang iya inga kiri panggau kang samarakin napalinyo ibilisi ini napalinyo ibilisi jadi jaintu anatuni jarianta ala nani suroan angga bukan kabajikan. Iya dentolas sampai jumpa. Iya. Salah alhamdulillah Sambalut terima kasih lihat aja pilang ngirim
Terima kasih Detola. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Hajakim Bondaing Hum. Iya. Ternyata najabatun eri kesibukan kah. Iya. Anu sana mau salon atau si janji. Iya. Berarti tidak kesawian. Tidak kesawian kan. Ya. Kesibukan beliau luar biasa. Tapi demi kemajuan kan bahasa Mangkasar kan. Ya, apa itu bener ya? Iya, kilong Mangkasar kan insyaallah. Amin. Iya. Gasen tu meniro rong ki pabatu. Iya. Nakana tawa closing statement jo. Bahasa Inggris masih. Iya. Panongko. Iya. Iya, terima kasih Neno Jelandri Kisareku Pasawiang Porobatu Mayan dari studio naki kuliah si buntulupun singan dentola. Iya. Nake pala terima kasih Kak Mange Majai Duduri Pak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Husain Sam MTP, ya beserta Wakil Rektor, ya Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Bapak Profesor Dr. Syukur Saud MPD. Iya Pak Prof. Ya, segang Ketua Jurusan Bapak Dr. Mayong MPD. Alhamdulillah. Bapak Dr. Sultan MPD dan Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Beliau Bu Dr. Hajra SS MPD. Iya. Ya dasi yang pasti buntulan tak kuleng ramatu-matu rikateng asing. Amin. Ya saya gampoe melalui kesempatanannya pala terima kasih Kak Jang Majai Dudu mangiri gurungku. Ya dosenku, mahasiswaku, bija pamanakanku. Iya. Ya kamaya tumpa turi balakku. Iya, julu Pak Lungangku. Segangan anakku. Iya. Nasaba landri papala doangan tangaseng. Iya. Naku kule anggapanen nikanaya guru besar. Nasaba inak ketutua aku manes de tatama. Iya. Tapi alhamdulillah landri papala doangan tangaseng pangamasiana kareng Allahu Ta'ala. Iya. Anu tali bani ya ni so nariwat tunta jadi tapi alhamdulillah dengan melalui proses ya pengamasian karena Allah Ta'ala kerja keras dan doa kita semua. Terima kasih gurungku dosenku Majai Dudu akhirnya saya dapat mencapai ini dan ini saya kira persembahan buat Dasi matu-matu. Salah insyaallah. Ini pangising ya. Kan meminjau kapan den nujeng. Iya, Prof teki landre di. Iya, insyaallah. Iya. Terima kasih Majai Dudu. Iya, nah palakana mitawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Gidi. Mari.